shibinta jong ka jingpen snothu iki pa nong shong shnong ki khena skol ki samla puli bat kumjuru iki nong nya kali kata nadu ki arshaka hadu ki kali ki bakham he Kopis jong Deputy Commissioner jong ka Southwest Kasil District kala pelong ka program an pelat pa ki la jing arab ki biade halo ka road safety activities ni ki la jing don kam na ka benta ka jing shnga nya surang a ka bai ka ni ka program la pelong hapo ka multi purpose hall jong ka DC office la Lausang Southwest Kasil District Laban kedau paya ka ni ka program la pelong ru haringkat ka jingetri lang bat ka office jong District Transports Officer Southwest Kasil District Office jong Executive Engineer jong ka PWD Roads Maukerwat Division Office jong Superintendent jong Kipulen ka Southwest Kasil District Ukong san hakani ka singi uday ba FB Basan MCS Additional Deputy Commissioner jong ka Southwest Kasil District ka ula shim ya ka benta ban plat ba ya ka Ravir ni Good Samaritan ka baday ka Ravir scheme ka jing temu jong ka ni ka long banya dai ka jing shngat sura ka po ka ri India da ka ba ai kusnam bat itu iki nong shong shnong ki ba kloi ban ai jing rap ye ki bangat ki jing ja ta khu kali ne accident ki surang ka por ba kong san ne la ban ong ka golden hour jong ki mensim brio Kiwede ki pla ajing kran kilong na po ka office jong District Transport Officer Southwest Kasil District balakran do ba PK Matyan Enforcement Inspector halor ka phang jong ki jingdon kam ki bede bat ki kot ki sla jong baro ki jat kali baya da surak ba ki pat ba ki penan kam hakalet ka wan na ka office jong Executive Engineer jong ka PWD Roads Maukerwat Division lakran uba JA Nongsin ya ka phang bede bat ki dak bat ki jing sumar na ki jingja accident na surang ba na ka office jong Superintendent jong ki pulet ka Southwest Kasil District lakran do uba Bijerwa MPS ubalakran halor ka jing perking bat ki kendon jing peniat kali Hakani ka program la don ru ka jingrai kerpang no ba amnes shangdian ringkat ka jingishim benta na du ki samla puli ki rang ba shnong ki nong nya kali bat ki wedia hakaba ya ka jingalang la penya da ka ND Shira MCS Assistant Commissioner jong ka Southwest Kasil District bat kabala ai ru ka jingkran khublei activities in our district. Road safety is not only a matter of enforcement, it is a shared responsibility involving government, civil society, and citizens alike. The rise in road accidents in recent years is a matter of serious concern, and therefore our efforts must be proactive, coordinated, and continuous. With these words, we shall now begin formally regarding insurance. What is this insurance? Natai phone ni yang ni banyak kali ni tip ke insurance. Mah te namada ni nya kali don tambah insurance lagi don insurance sa fine. Mah te ni kuat bentia kata what is this insurance? Mah kene ke insurance ang cuba tayo it is a contract between the owner of the vehicle. Try jang kali but ketua company sibuk mentapi affiliate insurance company mah di lara affiliate dia akan sign ketua contract the company kan sign the Philippine sign di lara phila sign ni ketua contract hang ni the company ka ai jingya da IP ke ki ai kita jingya da ka ba kan ke company ka IP sibuk ke jingya da men ni ke dai namanta ka jinglut nama ke ai ke banjia la shalisi ngim nak bentel sibuk dia accident na sibuk ka kali jong pi ka sha tu na sibuk ka kali jong pi ka sha penjulor mo kini ke jingjulor kidan ajaj ka bagi jukat ka man made but natural disaster mo natural disaster ka shong kum wan ka et yong na ki jumai ang ka kali jong pi mo ka sneer no te pila ban claim insurance ka penang kam nong pila pila ni insurance jong pi pila ban claim the man made disaster pa sibuk ka kenro para ka snai no puri ka building ka para ka ha kali jong pi te pila ban claim ya ka insurance jong pi la kitan ni di insurance mo tikini insurance su kitan arjai kiba long bakong stan dalai tako ya bakla bi bakla nga mjudon pa bakla day accident so day signal labo bapin ai bapin petip ya upadati do banakmat bapi ke intention jong pi bakanya sei so ladabi pedun kami kini ke accident kala ben pendunai pi kila ben pendunai ke accident sakawai kajingnya buat kali nadir katkum konom nakaraya katkum konom pulang ba 3 to 4 vehicle behind but life adu life sao kali
bapin hab ya bot kali. Gibat akmut ya bot kali. Tam break tu rahmat la jeli. Daya step kali duduk beriru mensal to keep a distance between the car in front of you. Ya kali ka amendment ka mami ka Motor Vehicle Act atau RJR kat kendai. Kadang ka nom responsibility na kadian ki nabi basna ya ka road construction. Kinong ki company ki basna ki surok. Na kadian jong kiro ki don ka responsibility ba ki deban agar kom sina ka surok. Akan no ne ka maintenance ro ki deban pet ba ka surok ka deban biang ban nya ki kali. Khamtam ba bangi ong ka road engineering. Pendanya penai bet palat deko surok. Dekamot hapo sispa dan aspa meter ka deban don ki bagi orang ki breakers ban pendunai ka speed. Pinyo I mentah kena nak surok khamtam ha national highway. Kini kiba bangisna ka tu ka rihoi ne ka bami sidu usha clear. Kano ka surok ki bakala back siapa pala ki hapan ai break ka hapdeng. Nomor balai ngimde nayat step than di dalatam je ka sispa sampau ni aspa kilometer ba kalong ka danger bahai ka tu ka kali bakala ban tendra you know. Dada film lawan control bahai ke kali lawan tendra. Kumno baka hak engineering ba ka surok hak por button ba kamdei ban ka jingkhun kamdei ban siapa pala nomor balai dala step pala ke kali ka nawan kensan ka jingkhun kalawan lek tendra. Dekane borok kadai ka responsibility kita ki basna bat penting ka surok bagi dia ban bu bahaki i warning sign ni ki hak por basna ka surok. Kani ka pabanta pagipit babon bagi samla ki subang haban modify so yaki kali joki. Tama fidi ban sungtho bagano modification ba file kamdei ban penkela ya ka structural change bangi om. Kamot ko alto jong fi kamdei de ban penkela ban I kum gaji. Sutho kai ka badi ko original design ki ban ne kum ta. Hangni bon ki samla kin rekhe ki ino ma ki sutana ba songkai di kali bala modify. Tangba kumba ki patay ko dulu pilaban ay kinu ki modification tangba kamde ban affect pada ya ka jing ka overall ka nong ka view jo ka kali ka kami ong nilaban ay ki tire alloy mo ne pilaban change iki jing khangye ne pilaban change ya ka design tangba nong ka shape jo ka kali ka de ban ne be kumjo. Okay, so ngindala pun kini ki kali, minta ki bon bagi kali ngiyoi ki pendat di kini ki LED lights, na jurong, na siapa, ki bamya hap depan pendat. Bila don lupa ki normal headlights yang fi, tangban na jurong keturu ki dang pendat ki special LED lights na jurong, ban na siapa. Tekum ki turu ki polis ki dan hop, ni even if dia ka DTO ringi dan hop ban dalak pun gitu ki kali, hapan sha when gitu ki LED lights. Nomor balai, from the pensai tang itu kalau nggak danger ya kiwe ki kali banyak sorong. Kamtam IP ki association ki drivers ki bawan kena takas ki. Bapin pensung tho lem para driver. Baik ke jingdon kamtam hakabai dei ban karukomnya kali. Pi benta kaladai ke juk wat la ngilet makana syaki yang mana mo malakas ki sondeh drink dalami untuk benda gile ya ka baklem snap ya ke bahikai ka kotba de ke bagi osgo ke jikai nomor boleh gilong klamokor boleh gilong klamokor ngasih pet bagi taksi ndala yo passenger komod ngintip shu iki basya game kilat yang lacu ngintip shu bagi ni kibriu hatu ngibin jenjar kami kecikin jiki dah kebasangnya tang gisngau basangnya tang simendat miling laru pesenjar no habak dan kecaka bidim aisai punya kiwi beri sikit di pesenjar ki ngi ini kecah sulong kecah keleng ban ngatrai kedai ka benta jongi bangin soto bakam dei kebede nomor lada yeng manu akhbat jongpi lada bidan full pesenjar kei wajah bidom bang pe ai hon ngaru dom berkhoy dom kajing dom kaura yu kaura kajing bom bah
ha kerkom nya kali jungi tek kata no e gajing pelejumut jungi kamtam banyak kali tena ta kadang gidon kam bunyi burong ya iwe kata ka pokong samba ha ka bedai bat kam kali bat bunsin ngano ipi i disi don mata kasngi re yo nga kasdon kitu kitrok kin layak jak baki he tik tik kim don kim salai mat manra ni baren dulu kali baren te kade gajing yang burong lang mar kalian kum ki drivers nomor belai ha kaluti singke ni kwa baru khoi ba gin poisuk poisan chahiye kajing don chuki kali kade ban pensuk yangi ban pensaja yangi ba ngin jenjar ni hab le chepot thanat ni hab baca fine ni hab ban le ki ni hab ya ki kendon antar terta tena ta kadau agar pak ni paper khoi chua begini ya chikani ke scheme ban ki kwa ban launch tas ni agar pak ni driver baru khoi ba pin pensung tho lam para driver ya ke ke badi ban le balada view i baki we ki bakla Nimdei bandan komisi mendia kerentin negasi dagas be yaki para driver ni jio semua pagi lang intip reem ni habat ong ni habat pikum association pi habat shimkia but ni kwaru ba kadang gaji trailang ba district administration ni pun si driver kaptam haba pikit ki passenger jupri kamensi joki brio pikit upi ngatrai pikit mau hakajing how tu senam la lai senam sau senam miswa hakajing ya sotenat ban lik jesek nang ni syamairan ngam bakla manga syaban pois ka jelon jekalon belon jesek kala accident katro layam ber parkhon teng teng hakajing spun mesin jingi yong em kit teng teng intip ka kali galong no teng teng ka kali la overload teng teng kala kalano teng teng layam no kibri te kilong ki ba ngahaban perkhat swa ba ngaburo miwe bat habang apat ustering kemut bangade mankit kle na kebenta iwe joki nongsong hapo kali